Danas imamo puno razloga za slavlje. Tačno pre godinu dana, 15. oktobra 2000 gradova sa najbogatijom trpezom u Srbiji. Kako bismo na jedan lijep način proslavili otvaranje strawberry drveta u Valjevu, organizovali smo konkurs za najbolji Valjevo pobednike i kada dođe na proleće, sezona počne jagoda, planiramo da ispravamo svaki od njih. A nakon svečanog puštanja... Građani, a pre svega mislim na naše mlade, moći da svoje mobilne telefone napune, moći da koriste besplatan internet i sve to zahvaljujući čistoj energiji sunčevih naših mladih ljudi iz Obrenovca i Beograda koji su realizovali jedan ovakav projekat i koji je inače stopa konkurencije na nivou Evrope dobio prvo mesto. Mislim da ovakav jedan postrek, veliki postrek i postrek svim našim mladim ljudima i gimnazijalcima i studentima, mladim inženjerima da budu broj. Hvala. Hvala gospodinu Terziću, a sada pozivam Miloša Milisavljevića, direktora kompanije Strawberry Energy. Hvala, Sara. Dobar dan svima. Ovo je onako malo poseban dan za nas u Strawberryu danas, a verujem i za kolege iz Telekoma. Pre samo godinu dana, drvo koje je plod saradnje Telekoma i Strawberrya, 7 ukupno, uspeli smo za ovih godinu dana, ja mislim da dosta promenimo Srbiju na bolje, barem u tom delu kojim se mi bavimo, što, na primjer, govori podatak 25.000 ljudi, što znači da je 165.000 ljudi do sada imao šansu da verovatno po prvi put u životu koristi čist izvor energije. I ja verujem iz iskustva našeg da su to uglavnom bili mladi ljudi koji su drugi prolazili kroz omogućuje Telekom Srbija. Tako da verujem da će Strawberry drvo kao i ostalim gradima postati jedno mesto okupljanja ljudi, okupljanja mladih. Hvala vam puno. Hvala Miloše, sada pozivam gospodina... Telekom Srbija poklonila Strawberry drvo. Želeo bih da naglasim da Telekom Srbija kao vodeći operater fiksne telefonije i kao komunica na tržištu servisa mobilne telefonije jeste potpuno svesna svoje društvene odgovornosti za razvoj telekomunikacija u celini. I mi ulažemo zaista. Današnjim danom mi smo uspjeli da sjedinimo 3 aspekta društvene odgovornosti. Praktično da podržimo važnu društvenu priču koja nije samo priča Srbije, nego je priča cele naše planete, a to je jeste posticaj i podrška našim mladim talentima. Vrlo važno društveno pitanje, ja pripadam generaciji čije dete završavaju da ovdje ostvare svoje ideje, a kad završe svoje školovanje, Telekom će biti srećan da bude domaćin takvim ljudima i da oni postanu deo našeg tima. I treći, ne manje važan aspekt, jeste činjenica da danas pokloniti 5. po redu Strawberry drvo u Srbiji, gde će naši sugrađani, ali nadamo se i gosti i drugih prenosivih uređaja, gde će moći da besplatno surfuju po internetu koristeći servise naše moćne mobilne mreže. Ne bih više dužio, pozdravljam sve. Hvala gospodine Gajiću, a sada je došao trenutak da nagradimo na... Izvolite. Danas Jelena nije tu sa nama, njen otac će primiti nagradu i pozdraviti je. Hvala vam. Drugo mesto je osvojila Anđelka Milovanović. Čestitamo. I prvo mesto sa najvećim brojem lajkova na Facebooku prikupila je Jagoda Andrić sa receptom za kolač pod nazivom Prolećni tiramisu s jagodama. Čestitamo. Hvala vam dobitnici, a sada je došao svečani trenutak. Sad treba da različimo. I da sada svečano dopunimo prve telefone i da ujedno uradimo demonstraciju posle to ispostavilo se neophodno odgovara i morate pristiti raster. Raster, to je ovo sa strane. Dakle, ja ću kao što vidite, dakle, i Više košta. Neka ne. Nema. Zajo. Zajo. Našeg predsjednika.
li ima. Pošto je malo stariji telefon, može da bude da nema. Nažalost, ovaj telefon je 5. I ne možemo da radimo da njih. Tako da... Kao da priključeš konek. Samo malo. Nije nam ideja da ljudi komšije imaju naravno. Postaviti